Yeah. Okay. Sichazisele mama usibizile. Yazi mina nginenkinga ne. Nje sengena esibhedlela ngiyaphuma. Ngibanga stress. And then ngizitshela ukuthi stress siza kuphunguleka. Mara sipheli. So umntwana lo ngamthathana 2 years. I3 years uyenzelela. Uhleli la until nje. Nje unabantwana abayi4. Okay. Umntwana wakhe wokuthoma angimazi nedi ngazi ukuthi waba pregnant. Then bona be pregnant ngathi nangireportako ukuthi umntwana lo uyangithwenya. Kusho bekathoma ukuyokulala lapho yabona enesesemncane ngathi bekanabo bo 14 so. Then nangireportako ukuthi umntwana lo ulala lapho mara ubaba wami yabereka ngisho enrama mana ngafika wakamtholi bese kuseni ubaba lona aphuma uyafika uyambatha esikolweni good ngitshele umama akhe bilanga tshelwa ngimatshele ngibaba kwami ukuthi umntwana nangu uyasithwenya umama akhe instead ukuze eze la afika amkhuzi akafiki asihelebhe ukuthi ezikinge etwidi amthathe nakaqeda umthatha nakafika le umthethe ngolo sithathu ivekeza ngithi mina kuye akuthatha umntwana lo umse eclinic umbone ukuthi akasi pregnant na ngolo sithatha ngitsho ngolohlani ipreg iphuma ivekeza ngolo sibila ngifonele ngolo sithathu bengiyele. Okay. Chama kancane mama kancane ke yazi ngifuna ukuthi sikhambe sonke ngitsho sikhambe stem sikhona ukuthi singalahlekelani. Alright. Ngifuna ukuthola ukuthi isizathu esikhulukhulu esenza ukuthi sibe la yini. Nje isizathu sokuthi ngibe sibe la uthi yena unaba ukuthi wenza abantwana abayi6 uyini naye. Ubaba wami nobabakhe balamana ubabakhe ulama ubaba wami kwabanda kwamasango la muzi kabanda ngewami. Okay good bese ubabakhe wabhubha ngitsho thina sawumba asinabantwana thi sawumbawa ukuthi sihlale naye ngibahelebha ukukhulisa ngitsho nangana mntwana at least uyakhona uthatha umntwana ngasikwiza sakho ngimkhulisile ku right ube nabantwana abayi6 ithule ngile miscarriage leyo bese i4 nginayo nje bese lo we lesi2 umntwana wapreg wathi ukupreg umntwana wakhe ya wakhe waba pregnant wesi2 yena wapreg umntwana lo. Okay watshela umngane wakhe ukuthi yena uyakhamba okay yeah I think ngizokupitchance ngina 14 from 14 years endezasikhuluma nje. My sister yazi bengifuna ukuthi aqede naqeda ngikuphe i-chance uyabona ukuthi sikhona ukukhuluma siswana. Yes ithaqede wakhamba waya ekhaba boyfriend takaka ngitsho upregnant kahle nje mina ngifuna ukuzwisisa isibango ngizwe bathi ugcine ugula uya nesibhedlela uhlukumeza nguye umntwana lo uyakuhlukumeza uyakuthuka wenza yonke le mina ngifuna ukuthola ukuthi ngithi sengizokupitchance ngifuna ukuthola isizathu esikwenza ukuthi ugcine uhlangahlangene ngakwakho ngendaba yakhe into ekwatisa kakhulu indaba yokuthi unabantwana abanengi abakhona la ekhaya yini isizathu esenza ukuthi mhlambe ugcine ugula uhlangahlangane ngendaba into eyenza ukuthi ngigcine ngiyesibhedlela ukuthi uzwana nokungithuka ukuthi mina bengimhlukumeza kuze abhuje nomntwana ngesimanga sami kuze enze imiscarriage ngesimanga sami uthi ukuthi yazini buti
ngimbekezelele for iminyaka le yabona ngiyakutshela ukuthi unabantwana abayi6 angitsho kuthi solo ngibekezele ngithi hawa uzakutshela ukhambile nje wayowenda azange endre kuhle njengabantu bonke mina nangithi sokwendreni kwakhe ubuye la Akasendreni bamlobolile ulotsholiwe uhlala kwakhe bekahlala kwakhe yeah then last December bane sithatha abantwana sokudla bahlalala bane sibe naye ngoDecember bese January baqeda ukubhathela abantwana bese bayakhamba last year January zanga sakhamba alo awusabuyeli bashena ngasabuyeli akunakinga lokho ngisho inkinga ngezakhe net engayifuni ngileyo kumhlukumeza yokuthi ngibulela umntwana wakhe kwacha kwacima yazo ungithuka kakhulu bhuti yazi ungithuka kakhulu okay ke simuzwe khomba so sister Okay. yeah naso icela Yazi into le ikhamba njani ne? Into eza antshela zona bengisese teenage ne? Ngeza kade ngina 14 years. Ene nje solo kathoma ukugula azange ngimthwenye ngithogomelwa ngimi. Njoba bami uyatoga ngaphandle usala nami emini. Nami nginomamami ushonile ngilisa into zaka mamami bekumele ngizenze athe ngizenze nakazokuhamba emhlabeni. Ngayekela ngize kuye njengomama ongikhulisile ukuthi ngizomnesa. Ikinga nje ukuthi ngilwe nosesakhe ningizwisise ne. Usesakhe nguye umfaka ipressure. Usesakhe lo ungithukele into engamfuni. Usesakhe ngubani? Ngulo wase kaMhlanga, ngufofana. Ukuzanibizi kungenxa yakhe ngintsheleni. Umama lo ngiyamsoro uvaselwa ngimi uphekelwa ngimi nomntwana nami. Ngimthanda kakhulu futhi angisimndazana eStrat. Ngihlala ngisejardini. Njena nje abantu abayobona nje bayomangala. Uvaselwa ngimi ngiyamhlogomela nomntwana nami. Nangizwa ngithini ufofana ngewekhabo ngilwe naye. Nangicela ukulwa naye nguye ofaka ipressure le yokuthi nina nize la ngoba ufofana lo akangifuni la. Uthome watshela ubaba ukuthi ngikhambe la. Ubaba wathi angeke akhambe la umntana lo ayephi ngoba ukhulele la. Ungena indaba zala akangifuni udadwabo lo ukuthi ungenapi angazi mina naye silwile vele futhi yena ugcina tuzokuza azokhipha umngwenya bami la. So sekuza nina ngiyarareka mina ngilinde yena. So into le bayirerile lo ngumama ongikhulisile lo. Angeke ngimlahle futhi angizwa ngithini. Ngihlala la ngihlalele yena. Ungikhulisele nabantwana bami. Bakhuliswa nguye bondlwa nguye. So kunomuntu hlangana nami naye unomuntu phakathi. Osicabanisayo ongasingwala kaMasango. Injalo into esibangako mina nomama ngimthanda kakhulu mama lo. Ubuya kude nami njengoba bathi 3 years ngihlanganisele la ngumama. Ngiyekela yonke into empilweni nami ngisentrifizele impilo yakhe. Njengoba ngila ngaba ngikho la ngibhizi ngelicense ngiyekelile ngiyekelele yena ukuthi ngizomnesa la and ngiba ukwazi ukuthi njengoba nila ubaba moyazi ubaba kungemuphi uMasango ubaba la ekhaya uyazi ukuthi nikhona la asazi thina asazi ukuthi sibize ngubani konje sibhalele ngubani mama ngima umtshelile ubaba Masango yeah ikingi lapho ngoba sibanga akamtsheleli ukuthi ubaba kwami nangithi baba umntwana lokhu kusho ukuthi noma ngangithuka ngimtshela umntwana lo indaba ethi nofofana mama ufofana kakhulu indaba enzala ngofofana osicabanisako la ngo-August la ngo-August ubhubhe usikoni sami ekhabo ubaba kwami bakhambile bayimngcwabeni nabe senkula vele sihleli lapha ngaphandle nomntwana wakhe uthi ngithe emntwaneni wakhe basho gogo wami ifoni liyajema ngithe ungawari nanani sizokuthenga ifoni ngisho uhola igrant sakuba umkhulu asiphi 500 ngikule ibhele uyaphuma uyakhamba nangabuya la uyathukana basho mina ngimbangisa i500 eyiphi yabani ngicela ukuza ngiyaxolisa ne ngiba ukuza ukuthi nangabe kuyenzeka ngikhambe yosologa ngibani niyambona usesigene sinjani ubiza nina uyakula basho nakakhambako mina uyosologa wena kahle